Rimai Twitter Achui Kamataya Baubing Tangkhul Naga Baptist Convention DNBC Converge Asia Impact Team Baptist Christian Denomination Ningchang haira. Manipur with 17th Governor La Kenison Aya Infali Ningchang haira. Tangkhul Aina Mayday Hi Mainauni na the United Committee Manipur na Chingri Aina Okturum sa da hanga. Like Hayangator, Achui Bao Ayahclear Kharay in a Bamidale, Achui Bao Maisa Aina Nangrumsa. Tangkhul Naga Baptist Convention DNBC Singum Magagada Affiliation Malayla Ragahaji Ara Converge Asia Impact Team Gaho United States Li Kharay Baptist Christian Denomination Li Ningchang haira. Hangda Kharay Converge Asia Impact Team Hi Kharay Baptist General Conference and Converge Worldwide Kasa Baptist World Alliance Li Affiliate Kasa Akana. Converge Asia Impact Team Baptist General Conference BGC Aina Tangkhul Naga Baptist Convention with Maya Kangarok Ajikum Barangachang with Tarik Magada Chikotang Shui Sangarok Kahaina. Kala Chiwi Rinkapa Pongshokta Phungyar Baptist Church MCM NTNBA na Rungmida Wino Pazali Aya Ranye Akha Singa haira. DNBC with General Secretary Smart Kashungna Pilan Kankamia. BGC Link Narumda Shui Sagahai Vere Ungram Wivang Tree Kamai Ot Nurut Sakwi Kawai Verena Kamong Show Kamina Gajihi Ranye Jali Smart Kashungna Hanga. Ukhrul Down Baptist Church with Pastor Reverend Somi Kasamoshina. DNBC Kala DBC with Gatana Bing Wivang Kala DNBC na Vere Wivang Maling May Ot Sakawai Seha Sami haira. Chiang Soda Azu Simik Shohi Ma Ogutwi Miking Day Vawa Kikamaning Salapai. Ka itum liver rana Yakaleshida, come on, show me Gaiwi. Ring a part, sit me showing Sasada, Ishinara in a declaration he pass up me, okay? Declaration. I, Smart Kashung, General Secretary, TNBC, solemnly declare the cooperative agreement between the Tangkhul Naga Baptist Convention, TNBC, and the Converge Asia Impact Team, Baptist General Conference, BGC, on this day, the 26th of August 2021, in the presence of all the officials of the convention and its constituent association, in the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit, for the glory of God. Dari psychorally he itum katongana declare sa kaine jibang itum katongana khok khayang kasada mangawa laida khle atamli rawi ming sing laka missionly ping pong mida khaning laka og thili TNBC khikla kachi chithai kabai sase kachi hi yari psychorally he hangkaine Ningshilak haire. Manipur with 17th Governor Sakawai Gabangsang Gahaya La Kenison Aya Infali Ningchang haira. Infali Ningchang the Chief Minister N. Biren Singh, Speaker Y. Kemchan, Minister Bingala State with Akawa Gahaga Bingna Ngarokwida Felicity Sami haira. Governor Ngapam Gakwiwi Shaki Gasa Ranye Ajingator Bung Tarali Sagida Leya. La Kenison hi Tamil Nadu with Mina Gala BJB with Gatana Karana Akana. Governor Sagasa Nachma Habtula Ajahon Habda Tarik Taratang Aina Governor Ngapam Chihoda Sikkim Governor Kanga Prasadna Awi Otnurut Kwimi Gasana. Kala Ganison hi Tarik Magada Kanitang Governor Sakawai Gabangasangna. Tangkhul Aina Mayday hi Mainauni na the United Committee Manipurna Chingri Aina Okturum sa da hanga. Hangda Khalai United Committee Manipur Aina Sirarakong, Sinagaithai, Ringwi, Sisiri Farmers Society na Ngarumda, COVID-19 Awareness and Urea Distribution Ranye Kasali, UCM na Gahangna. Ranye je Ajahon Tang Sinagaithili Kasana. Chithada Sinagaithili Kavaji, Tangkhul na Mayday Dui Amana the
tambak aina kapung akhasada okthurumsa gajihi hangchipun khawai kasana da hanga yumang lai haraubawi mira wayungba adamdi kapungwi ama khararana tambakwi mainau ngarali od ngatu khwiya kala chithada zatna gasaji aruhonwi thotlila mamalai haibai mana gachihi UCM na hanga Ranye jili sinagetewi headman SV Canon Pungshim Simik UCV President Choi Chandra Konthojam Aina sinagetewi Vice Chairman Ongnabam Machung Atumna Wangarum Mida Dr. TH Rida Maturina Resource Person Samia da hanga Kapung Aina Tambakwi Mibinghi Kharay Aina Ngaziplak Aina Mainau Ngara Sada Raga Haina Kala Chingri Aina Oktwingarum Khawai Arhanwi Kanutot Lila Chikatha Leishi Kangarok Kala Shitsang Kangarok Ningchuk Sangkami Tergar Sayada UCM na hanga Raghara Adamli Sinageteli Regasang Ranye Kwi Karalila Gatom Mira Gachi Hangda Pakamaya Koka Gasa Manibur Ngasa Kawai Yari Ahubvana Muivasa Gaji UCM na hangsanga Sinagetewi Mayarnau Kanili Sagata Chilila Kandem Sayada Pongshokta Kayona Chili Shorgana Madik Gaja Dandi Mirano Gajihi UCM na Pongshoka Former Deputy Speaker MK Prisho Shimriwi Shimkur Gala 45 Chingai Mondol BJP Karyad Karda Bingna Halangli Vada Odur Aina Kangachon Wami Haira Atumna Halangwi Headman Ongmaling Huileng COVID Relief Committee with Convener Shinaulong Gadamnaulong Adodang Committee with Chairman Kala Pastor Reverend Ephraim Shaizali Sampang Haira Prisho with Team Jiner Remnau Bing Wivangda Sam Beg Magada Panga Bayang Bai Beg Panga Machi Beg Panga Bayas Beg Kani Kala Hand Sanitizers the COVID Relief Committee Li Nisang Haira Itumna Paning Ungbai Gacha Twiga Hai Haptali COVID positive mi Hang Madida Mati Sampangda Halang Abam Psychorally District Administration na lockdown Aina Haira Kasana Chithada Sada Kuwi Richum Now Bingna Ngalang Kapai La Tergar Gasa Od Matada Masam Kapang Wivang Karin Karagli Shake Kut Sampangda Kangajon Tergar Salag Aina Kalay Adamna Odur Aina Ngajon Kami Aina Ngasoda Prisho wi Team China Sehasak Ainala Richum Nabing Kanang Gazada Kalay Tagda Kapa Sampangrano the Gagadom Pongshok Haira Village Authority Kala Committee MK Prisho Aina Awi Otsagruma Bing Chili Ningashi Daraka Pongshok Haira State Li Har Madailag Aina Uria Hi Tanglag Aina Later Kalay Hina Lui Kavanau Bingli Daraka Sazada Kalay Maramli Lui Kavanau Bingwi Long Longmi Shinmi Abunlup Low Sholna Parliamentary Standing Committee Li Yangsangmi Kawai Pohaira State Li Uria Har Kayauli Sing Kangwi Maungada Later Kalay Maramli Parliamentary Standing Committee Chemicals and Fertilizers Na Yangsangmi Da Inquiry Committee Akasemilo Gachihi Pohaira The Inquiry Committee with Pagshok Kala Recommendation Committee na Lui Kavanau Bingwivang Kapa Ngasagi Gachi Uria Har Yau Kami Ara Kwirami Kawai Kapo Gasana Low Shol with Tegakwi Megasang Atishuda Carif Crops Wivang State Uria Har Bag 2,31,540 hit Dergar Sada Kalena State na Uria Har Gaboli Kanishi Madaida Union Shorgana Bag 4,40,000 na Kamina. Kalchithada Tergar Gasali Jungmaikar Milala State we Lui Kavanau Bingli Uria Harji Mangarin Mana Basam Gapang Lake Up Tale State na Uria Har Gaboli Kanishi Madaida Union Shorgana Bag 4,40,000 na Kamina. Kalchithada Tergar Gasali Jungmaikar Milala State we Lui Kavanau Bingli Uria Harji Makhangarin Masam Gapang Lake Up Tale Department we Aina Uria Har Bag Akhnau Kakwila Sakla Gahai Ngasaya da Loshol na Hanga Chithada Har Dan Kwi Kawai Gazatli Infal East we Lui Kavanau Akha Tisangahaina Kala Zakshilag Aina Sagazu Ochotla Shokhaira da Loshol na Hanga Luivad Wivang Shichinda Kalay Ngalay we Maram Lila Loshol na
misang khangayi misang haira. Parliamentary Standing Committee ji Karuna Niti Koni Mots hina Thanda Lok Sabha kala Rajya Sabhawi aina MP Shinirip Zangda Fertilizer Company bing aina State Agriculture Department wi minganing bing yautang infali har masam kapangwi maramchi ngatsai khaira. Climate change with Maramli State Level Media Fellow Recipients Kala Experts Pingna Online Ranye Akhali Ngasan Ngarum Haira. Media Working Group on Climate Change MWGCC Media Resource Center Manipur Kala Manipur State Climate Change Cell Directorate of Environment and Climate Change Karman of Manipur na Ngaran Kami Ranye Chili Media Liramli Ot Kasabingna Climate Change Maramli Mathamay Pao Mi Gabaya Apongli Matailag Aina Ngasan Kangasan Sahira Climate Kangachewe Maramli Ngaruri Kachitay La Richum Now Bingna Pap Tagapai to Aina Pao Kami Maramli Ngasanda Global National Regional Climate Policy Kala Climate Kangache Hili Richum Now Bingna Ki Saran Hikatha Maram hi Thangasak Kawai Karinna. Media fellow recipients, scholars, journalists, editors, climate activists, atum bingli matailag aina India Ministry of Science and Technology with Senior Advisor Dr. Akhilesh Gupta na kamataya turubing maramli page thay haira. Sharuk kakui bing nala maram chili magathai mabakashung ngahan kui ngarok haira. Ranye Chile expert member being media advisor to Chief Minister, Manipur Irengbam Arun, editors killed Manipur wi President La Gasa, the Phungyar Express, Manipuri wi editor, Kojendra Komtram, FPS3 Review of Arts and Politics wi editor Pradip Panjobam, ICCA Indigenous Territories and Community Conserved Area, Consortium with honorary members Salam Rajesh Atum Bing Hina, Atum we take ukui hangchite ngarok haira. Karar ngahong yangasang gala, Mashiman Kawai Kasali, stakeholder ngatadayda wi Saran Maram Lila, University of Nottingham, Malaysia Kala Malaysian Nature Society na, Rungmida online rani singa haira. Kamchong wi Kambi, Damenglong wi Dailong, Kala Churajanbur Zaikulong Abam Kutumwi case study la Salam Rajasna Pechite Haira. Dailong Biodiversity Heritage Site na Northeast Regionally Crossroads Initiative Mathamay Gupta Kasam Maramlila Ngazega da Hanga. NPF na Nagaland wi opposition less governmentally Vakazangji political Maram Wivang na da NPF President Dr. Shurho Zeli Lezatsuna Hanga. Nagaland wi Bao Kaikali NPF fi PJB li Ngshikda DNA Alliance Semlaga NDBB li Shun Kawai Kasana da Kahangli Ngahan Kaka Kasana. Political Maram Wivang na da Kahangji Nagana Bingli Pajite Kawai Dargar Masamana Kala Chi Nagaland wi Richam now Pap Tara da Shitsanga Gachihi Dr. Lezatsuna Hanga. Nagaland Legislative Assembly li opposition less government leader Ot Sagi Gachila Assembly wi MLA Pingna Sagi Gachina. Political party Pingna Atumwi legislator Pingli Dargar Gasa Tharan Hangasang Maningla Kangadei Kika Sagi Gachi Maning Manada Dr. Lezatsuna Hanga. Opposition less government wivang MLA Ping Chitada Koka Saya da political party bing arum gahai maning mana gachi hi hangda NPF with Ningrin Hiva Shampat Ngarurik Gahaya gachi NPF legislator bingna Chithada Ngarumda Kalechi political Maram Wivangna Atumna Shorgali Kapo La Shorgarna Gahangli Hamsang Papa Ki gachi maning mana La Chithalala Arihon wi Shorgar wi Ot Kasali Magahab Milak Marada Quilo Gachihi NPF President Dr. Surho Zeli Lezatsuna Hangsanga. NPF na Nagaland Richam na wivang political party Kamataya Akangasada Psychorally Kapa Aina
ngaso khawai saya kala political party kibashi likha sakshing sak khangai ningrin balai manada Dr. Leitatsuna hanga PJB ling ashi khawai kasa baujli thermida Dr. Leitatsuna hanga gaja NBF na chithada PJB alliance hopokli khangai ningrin balai lakmana Adam akhli PJB li gagadom mathalak aina miya kha PJB na phakhamai phathuida NBF li notha gahai Nagaland richam now bing na kathaina PJB na hatmi hai salala NPF na yangkashi maringapha malaymana la PJB li reno katayli reno NPF na kibalika khangwi masahai dalaymana kachihi NPF President Dr. Suho Zeli Lezetsuna hanga Ukhrul district li aya aina tangda COVID vaccination cup kahai hi bi mashing tingmagada shini hangmati kahaira Chewing a chili ting tarada chico shakatum tomrada jishatna first dose kap gahaina. Kalo ting shini shashini abakanina COVID ari dos peda kap hairada hanga. Singum tarada jishat aina hangmadida matiwe alungli kalay mi mashing ting tara shajishat abajishatna kap haira. Singum hangmadida panga aina hang pangada chico we lungli kalay mashing ting madi shajishat aba pangana kap haira. Kalau singum hang teruk aina adungbing tingatum shabhanga hang jishat da kanina COVID ariji kapkhihara da DSO report na hanga. Ayang zinwi report atishuda Ukhrul district li COVID positive tarada gatum sampang li haira. COVID second wave karahili Ukhrul district li ari rushing da COVID positive sampang gahai hi ayawi tarada gatumji zangda Tingka shagatum tarada kani kashung haira. Arishang aina COVID care center li ngahagasa mi hangmadida tarugli aya discharge sada ari Ukhrul district li COVID kagazami machine shaka hangpanga leida DSO report na chitamia. Aya aina dangda ayar aina Manipur li ungazang airport aina entry points pingli COVID death sagahai hi mi lakshini ting tumrada taruk shashini tumrada panga kashung haira. Kalau state we abam ngatadayda we lay prodary test sada psychorang arum laga aya COVID positive mi shakatum hangjishat sampanga da state we IDSP na chitamia. Aja hantang aina hapogda aya ngazin aina dangda taikakui atishuda COVID positive case Infal West li shaka hangmadida mati hina chungmaikap da samkapang saya. Infal East li hangjishat da kani Ukhrul li hangmati hina positive kachungli chingdalei. Ajon thang tarik maga aina aya ngazin alungli state li COVID kazat aina mi mati tisangli haira. Ari rashung da mimau hili tisang kahai Manipur li mashing tingka shashini hangturuk da shini kahaira da IDSP report na chitamia. Latduida kamadaya baubing. Tangkhul Naga Baptist Convention DNBC Converge Asia Impact Team Baptist Christian Denomination li Tsanghaira. Manipur with 17th Governor La Kenison Aya Imphali Ungzanghaira. Tangkhul aina Mayday hi Mainauni na the United Committee Manipur na Chingri aina Okturum sa da hanga. Achingator TTE News na kamibao hedang Changhaira. Ganarum da klay nathum psychorally kamahaya tsamikshong sa serano.